دما خوش ببینرین هجای رو هفته مجدار 2022 جه روژان جه روژا دوشمی بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسر جهان رو دانه محول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا اوکراینا لعالیه که ادعا دیگه که وان در بین گران لارتش روسیه دانه لعالیه دنجی اشکره دیگه که مسکو لدجی بناسازیا ولات آمده کارین ایریشه که مزند که جبرویه که کیف لبندیه که الکتریک لسر پرانیا ولات وره برین شارداری پایتخت جی بانک لولاتین خواه کر که جبو والا کرنا پایتخت کیوی آمده بن. Міністр оборони, керівник прикордонників. سروکی اوکراینای زلنسکی ادعا کرد که ارتشا روسیایی لهمبری هزینوان در بین گران دخواه. به تایبت جیل هریما دونسکی زلنسکی دیار کرد که جبر و روسیا خواه جبو ایریشن مازن آماده دیگه. او وکه گاوا پیشی و بناسازی ناوندین الکتریک و انرژی بکه آرمانچ. Ракетному і дроновому терору вже є доволі значні результати у цьому. جبر و سروکی اوکراینای دبیجه و بشک مازن جوالاتی وان به الکتریک بمینه او ها دوام کرد. به ویسته گلی ملیکیه و خواه جبو روشا هری خراب آماده بکه. هفته این داوی جبر ایریشن روسیایی به میلیونان اوکراینی به آب و الکتریک مانه. و باطن از زوستان دجوار را و او یک ری لبر انجامین گرانده که. شاردار پایتخت کیوی ویتالی کلیچکو تکلدار ایریشن روسیا این دیجی بناسازیا ولاد دا خویانی اگزا. کلیچکو اشارت به وی که کرد که دبه الکتریک به تمامی سر پایتخت وره برین و اف بانک لولاتیان کرد. اگر هات و الکتریک به تمامی قطبو خواجبو والاکرنا کیوی آماده بکن. لگوری انجامال کلینین هاتنه کرن حتی نها جبر ایریشن ارتشا روسیایی جسادی چلی سیستم انرژی لوکراینای هلوشیایه. هرسا دولمندی ایدی جهانی خراد که ریخستنا مترولوژی یا جهانی راگهاند که دنوا 10 سالین داویه ده استا دریایی جه یا بری هر کدچه بلندتر دبه و قشا جی دحاله هاته جشتیا و استا کو ایدی جه سال نوتی جه درباس کریه اشکره کرنا راپوره یا بریا لوتکیا کوب 27 آل مصری لنوا جهانی دنگ ودانه که زیده چی کر. ریخستنا متئورولوژی یا جهانی تکلداری روشا آف هوای یا جهانی یا سال 2022 دیان راپورا کو آماده کری و شان. لگوری راپوری دنوا سالین داوی ده قشا بلستر ده حلن. لجهانی ده 10 سالین داوی ده لگوری سالین 1990 بلندبونا استا دریای 2 قات زیده بویه. راپورا کو دروژه یکم جوینین گشتیا کنفرانسا پارتین پیمانا چارچوبه یا گوهرتنا آف هوایی یا نتوین یک بویی گل شرم الشیخ مصری هاته درخستن هات و شاندن. در راپور ده بالکشان سر بلندبونا آوا دریای او هاته گوتن. جسال 2020 و هر سال استا دریای 5 میلیمتر بلند بویه. اف دانه لگور سالی نوتی جسادی 2.1 میلیمتر بو. لگوری راپور اشکره دیگه کو قشایال گرونلانده اف 26 سالن گرسه خوونده کریه. تی پیشبینی کرن کو 2022 دیان دجی دنافده 8 سالین داوی وکه سالین هری گرم این جهانی تین تومار کرن. Of the climate problem. So human action must be the solution. سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونی گوترس راپورا کو هات و شاندن وک قیدا کاوسا آف هوایی بنافگیر و گوت دوی ام به چالاکیان برسی بدن بانگ آلیکاری یا گرسترکی.
bi çalakiyek avhewaya bi biryar û pê bawer. We are getting dangerously close to the point of no return. It does seem, I mean, I don't know if someone has been looking at trends in the Zanyarî avhewayê Jennifer Francis ji Asosat Press re axivî rapora rêxistina meteorolojiya cîhanê bi raporek laboratîvê ya ku rewşa nexweşekê giran nîşan dide binav kir. usually La Nina years. And the issue that you have been dealing with is very Sekreterê Giştiyê ve MOE Peterî Talas got, germ çiqa zêde bibe bandor jî xirabtir dibe. Niha di atmosferê de asta karbondioksîtê ewqa zêde ye ku zehmete bigîjin sînorê jêrînê peymana Parîsê ya 1 pond pîleyê. Talas anî ziman welatên ku herêkêm ji guherîna avhewayê berpirsiyarin herê zêde zirarê dibînin. Di civîna COP27 de daxwastê kirin ku welatên herê zêde dibin sedema guherîna avhewa wê alîkariya welatên herê ji rewşê bandor dibin bikin. Serokên Bêtirî 120 welatan wê beşdarê civînîn lûtkeyê yên ku îro û sibe bên li darxistin bibin. Civîna bilind wê 18 mijdarê bi dawî bibe. Beribînerên hêjan bi serhildana li Îran û Rojhilatê Kurdistanê dewam dikin. Kuştina Nesrîn Qadirî, agirê serhildana li Îran û Rojhilatê Kurdistanê geştir kir doh li bajarê Merîwan û paytexta Îran Tehranê li dijî kuştina xwendekara Kurd xwepêşandan û çalakiyên girseyê hatin li darxistin. Heman demê de xwepêşandan û çalakiyên li bajarên Rojhilatê Kurdistan û Îranê jî dewam kirin. Agirê serhildanê ya li dijî rejîma Îranê ku bi kuştina jina ciwan a Kurd, jîna Emînî re dest pêkirî li Îran û Rojhilatê Kurdistanê belav dibe. Duh xwepêşandêr roja pêncî û duduwan de li qadan bûn. Jina Kurd a ji Merîwanê Nesrîn Qadirî ku di çarê mijdarê de tevlî xwepêşandanên roja êniyê yên li Tehranê bibû, ji aliyê hêzên rejîma Îranê ve hate kuştin. Nesrîn Qadirî li Tehranê zanên geh dixwend. Piştî belavbûna kuştina jina Kurd, welatiyên li Merîwanê dest bi xwepêşandanê kirin. Tevî hewildan û zextên rayedarên dewletê yên li ser malbata Nesrîn Qadirî ku sedema mirina keça xwe bi nexweşiya wê ve girê bidin, hêrsa gelê Merîwanê daneket. Duh danê sibê xwepêşandan dest pê kirin. Di bin pêşengtiya jin û ciwanan de gelek welatî daketin kolanên Merîwanê û tevlî xwepêşandan û çalakiyan bûn. Xwepêşanderan bi pêxistina agir û gotina dirûjmeyan nerazîbûnên xwe nîşandan. Hêzên rejîma Îranê bi zexit, zorî û tund tijiyê hewildan xwepêşanderan belav bikin, lê bi ser neketin. Xwepêşandêr heta derengiya şevê li qadan bûn. Li gorî agahiyên ji şahîdan hatine girtin, 10 kes di xwepêşandanê de birîndar bûn. Her wiha li bajarên Sine, Seqiz, Bokan, Kirmaşan, xwepêşandan û çalakiyên cuda cuda dewam bûn. Li Bokan di bin pêşengtiya jinan de meş û çalakî bi gotina dirûjmeyan hatin li darxistin. Heman demî li taxên bajarê Sine, ciwanan bi pêxistina agir û girtina rê li trafîkê çalakiyên xwe domandin. Li ser asta Îranê jî çalakî û xwepêşandanên xwendevanên zanîngehan berdewam bûn. Li bajarê Zahîdan, komeke xwendekarên jin bi dirûjmeya mirin ji bo dîktator meş li darxistin. Heman demê li bajarê Tehran, Bûşehir û gelek bajarên din yên Îranê xwepêşandan û çalakî dewam bûn. Li Tehranê jî xwepêşandêran bi berizkirina dirûjmeyên li dijî desthilatdariyê piştgiriya xwe ji bo xwepêşandêrên Kurdistan û Belûcistanê re ragihandin û dirûjmeya Kurdistan û Belûcistan ronahiya çavê Îranê berizkirin.
ددمک کو خواپیشاندنین ل ایرانی برفره دبنده ج پاریسی جی پیام پشتوانی هاتداین ج گلک ولاتان به بجداریا بسادان خواپیشاندانک هاتل دارخستن. ل کورانین پاریسی مشک گرسیج بو پشتوانی خواپیشاندنین ل ایرانی هاتل دارخستن. ده خواپیشاندانی ده ج گلک ولاتین جهانی کز بجدار بون. ده مش هاتل دارخستن ده هر سکه زیده یا لدج رژیم ایرانی هبو. خواپیشان دیران بجداری مشی بوی جانین زمان کو او دخوازن رژیم ایرانی بگشتی وره گوهرتن. ایرانیان جه خود مشی ده گرتن جگوتن او ایدی جه همو کریارین رژیمی بیزار بونه. کره باکور و ریوبریا چینی، تایوان و ژاپنیا خستیه نوا تفگری ل ژاپنیایی به بجداریا هیزین دریایی 12 ولاتان مراسمه که نافنتوی هات لدارخستن تایوانیش را گاند کو لدردورا گراوی 44 بالفرین شهرین چینی 2 درونین لشکری و 4 کشتی هاتنه دیتن. حکومت ژاپنیا پشتی جرباندنا موشکین کوریا باکور کتیه تفگری. چاپمنیا ژاپنیا لهرما موشکین کوریا باکور لیکتنه پشتی 7 سالان مراسیما کشتین دریایی پیکانی. ده مراسیمی ده 18 کشتی و 6 بالافرین شر ایج 12 ولاتان وکه دولتین یکبوین امریکا، کانادا، استرالیا، کوریا باشور و هندستانی آماده بون. 北朝鮮による核・ミサイル開発は سرک وزیر ژاپنیا فومیو کیشیدا گوت کوریا باکور گلک جرباندنین موشکان لسر کشتیا هلیکوپتران ایزومو پیک آنینه. کیشیدا درباره جرباندنا موشکه یاکو کوریا باکورین چار جوت مهیدا گوت موشکین پیونگ یانگه و پیشوچونا نوکلرینای قبول کرن. امریکا و کوریا باشور پشتی جرباندنین موشکی ین کوریا باکور بریاردان کو تطبیقاتا کو دهاتا پیلان کرن چار جوت مه بداوی بباوی بتومینن. 以及暗自的火力来强制驱离进入我海空 لباشور ژاپنیا جی همان مترسی هیا. رهبریا تایوانی جتفگرین چینی ین دما داوی بفکارن. وزارت پاراستنیا تایوانی را کاند که دناواروژی ده لدردورا گراوی 44 بالافرین شر 2 درونین لشکری و 4 کشتین شر ین چینی هاتنه دیتن. پشتی سردانا سروکا مجلسان و نران امریکای نانسی پیلوسی یاد دسپیکا مهاتباغی ده با تایوانی پیک آنی آلوزی گرتر بو. as they stand up to Russia's unprovoked and unjustified invasion. Today, رهبریا پکینه جی لدردورا گراوی تطبیقات خوی لشکری زیده کر. 但绝不承诺放弃使用武力. هریداوی سروک چینه شی جین پینگ ده کنگره پارتیا خود جاره کدن تایوان و که پرچه که جخاکا ولات پینا سکر. لتانزانیا بالفرک ریویان جبر روشا هوای یا خراب لنوا گولا ویکتوریا یکت هریکیم 19 کسان جانا خوش دزدان 23 ریوی جی هاتن رزگار کرن. پلیس تانزانیا مدیره حریما کاگارای ویلیام داخلی دا چاپمنی او دیار کرد که جبر شرط و مرجین نباش ین هوای بالفر لگولا ویکتوریا یکتیه. ده انجامی ده 19 کس مرنه. ویلیام دیار کرد که بریندار جبو درمانکرنی راکرنه نخوشخانه کاگاره او دست نشان کرد که خواتین رزگار کرنی دوام دیکن. ویلیام آنی زمان که ده بالفرا که جه در سلم دچو بالفرگاه بوکوگای یده سونه ریوی هبون و 4 جه اکیبین تنظیمی هبون. لدولت یجوان امریکا صبح البجارتنا نابری یا کنگره وی پیگ بی بریا البجارتنی بایدن هشاریا دموکراسی کر جه آلیه کدن و پیشبرکا دنابرا نامزدی محتمل این سر کماری ین ده باسک کماری ده جی دست پیکر. سروک دولتین یکبویین آمریکای جو بایدن بریا هلبجارتنی نابریین کنگرس کو صبح ویلولاتی وی بین لدرخستن داخوین یکدا. بایدن بالکشان سرگرینگی هلبجارتنا مجارا گوتنی.
Biden dû di mîtingekê de li eyaleta New Yorkê di çarçoveya kampanyaya xwe ya hilbijartinê de axivî û got. Biden ji welatiyan xwest piştgirî bidin namzeta Demokrat Kathy Hochul ku li eyaleta New Yorkê di hilbijartinê de li pêşberê namzetê Komarparêz Lizel dîne. Serokê dewletên Yekbûyî Amerîkayê got ez bi van kesên ku hilbijartinan qebûl nakin henekê xwe nakim. Ji bo wan tenê du îhtîmal hene. An bi ser ketin, an jî hatin xapandin. Di rapirsiyên tên kirin de têkçûna demokratan xuya dike. Ger wisa bibe, ew ê karibe gelek qanûnên ku endamên komarparêz dixwazin di dema 2 salên mayî ya Joe Biden de derbas bikin veto bike. Phone call, I would say even more perfect, Uncle Sam, than the call I made to the President of Ukraine. Serokê bereyê Amerîkayê Donald Trump jî beriya hilbijartinê naberê navdemê yên Kongresê li bajarê Miamiê eyaleta Florîda de axivî. Donald Trumpê 76 salî ku di hilbijartinên Kongreyê de ne namzet e û hîne eşkere nekiriye ku ew ê di hilbijartinên serokkomariyê yên 2024 de bibe namzet an na. Trump careke din îdia kir ku di hilbijartina 2020 de dengên wî hatine dizîn. Trump her wiha balkêşan ser metirsiya ku ji çepê radîkal li welê derdikeve. Di nava komarparêzan de Ronaldinho DeSantis ê 44 salî ku bi şopandina xeteke tund amîna Donald Trump tê naskirin, ji alî din ve ji Trump bi dîsîplîntir û jîrtir tê dîtin. Li Parzemîna Afrika di navasala 2022 de tevî alozî û êrişên komên çete yên li ser welatên Başûrê Afrika û Rojavayê wê di encamê de gelekî hatin kuştin lê şerê navxweyî li Parzemîna Afrikayê di navbera welat de bu sedemê wêraniyeke hin zêdetir ya li Parzemînê jê derbikeve pêş. Yek ji van şeran a herî zêde ku bi qasî 2 salanin li nava Etiyopyayê pêktiye ku Etiyopya yek ji welatên Parzemîna Afrikayên stratejîk û xwedî hem dewlemendiyên sererd û hem jî binerd e û di çavkaniyê de jî çemê Nîl yeko ji bo Sudan û Misrê ku xwedî dewlemendî û asteke herî zêde ya aboriyê pêş li xwe de rol dile ise çavkaniya serekê jî ji Etiyopyayê derdikeve ji ber vê yekê nakokiyek û aloziyek li Etiyopyayê bandor li van herêman jî dike. Lê di çarê mijdara sala 2020 de rêveberiya Etiyopyayê lê dijî Tigraya ku yek ji eyalet ango herêmên Etiyopyayê êrişeke berfireh da dest pêkirin û ji wê demê ve di nava welatê Etiyopyayê de aloziyeke zêde ya derketî heye lê herî dawî ev alozî û nakokên di nava Etiyopyayê de bi peymanekê bi dawî bo lê beriya ku peyman were îmzakirin li Etiyopyayê di nava 2 salan de wêraniyeke zêde li pey xwe hişt û ev wêraniya ku derketiye jî em bi daneyan bu webînerên hêjara par ve bikin. Belê di nava 2 salên angoşt sala 2020 ku rêveberiya Etiyopyayê li dijî Tigrayê êrîş da dest pêkirin û heta roja îmzakirina ango peyman hate morkirin de bi qasî 2 milyon û 600,000 kes neçarman ji ber şerê ku pêk hatê ji cih û warê xwe bibin. Şerê heyî bandoreke zêde li ser asta aboriya welat kir ji ber vê yekê ji sedên notê welatiyên li herêmê pîwîstiya wan êdî bi alîkariyê derket pêş ji xwe di aliyê perwerdeyê de bandora herî zêde ya ku pêk hatî di aliyê perwerdeyê de bû ji di wexta şerê ku pêk hatî de bi qasî 1600 dibistan zirar dîtin û 300 dibistan ji hema bi erdê re hatin yekirin ango ji holê ve hatin rakirin duwarê perwerdeyê de ziyaneke zêde derketibû pêş. Nêzî 2000 zarokan di vê şerê de jiyana xwe
تناخویا جهانی او دبیجن حتی سبا جارک ادن ورن پیشیا و ببینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد بختوار بن